slušam žene šta pričaju. Kaj Kona Rabija je, i priča između Kone Rabije i Fadile. Znaš li da je Hata bila kod Zibe, kad je Šefika tražila od Bibe mustru od heklanja od Ifete da odhekla ruho Azri Safinoj kćerki. Morao, eto, znači, naći, ko je sad tu, koga jebo, Gdje je ošto ruho jebo? Gdje je ruho jebo, te Safija i otac, znači, to je samo povezano. Znači, imaju kad kahve pit. A ovo u zadnje vrijeme je internet činio čudo i nož. Pa ne, ona leži i samo čemunja, gladi. A ovaj što ne radi ništa, on je uvijek uglađen. A ovaj ušle u radnom odijelu, nema kad jadnik, on dođe kući, čeka ga još krava, treba namjeriti. Pa uđe u kuću, viče ona, imaš li ti gdje ženu? Pa djeđo ženu, ja sam raskovan. A ona traži, te što ništa ne radi, laže. Ja? I onda odlaze od tih koji su zauzeti. Ja. Žene odlaze. Znaš da ima ona nekakva Greta. Greta, to je curica, ona što je glavna za planetu Zemlju, nešto. Ona je, čuva planetu, nešto ima, ona je dobila nagrade nekakve, oni znaju tu svi. Znao Kameni to, ja. Pa ja znao Kameni, znači, on je na kući znao za tu Gretu. Pa ja. Ona je dobila nagrade svjetske foruma, za zaštitu životne sredine, i ona je uputila Kini i Sjevernoj Koreji, gdje ona je ludi, ona je Ching Gong Jung, ona je bog. Ona što ima frizuru, pa on baci bombu nako i šale, i ti tam jebi, znači to je. I Bego na njemu uputila zahtjev da se više ne pravi čačkalice od drveta. Da se ne sječe drvo, zaštita životne sredine. Oni štapići što se jede, da oni jedu štapići, da se ne pravi štapići od drveta jer se uništava životna sredina. Ovaj čovjek njoj napisao, slušaj, ušlja. Ti štapići se pravi od bambusa, nikako od drveta, a bambus je trava što raste u njim močvarama. Nego vi i tvoje od te drugarice nemojte brisati guzicu toalet papirom, jer on se pravi od drveta. Od celuloze, to jest od drveta. Ja. Gdješ Kinezu, eto reći. Pa tri svjetske riječi koje se najviše koriste su Made in Kina. Znači sve, oni prave šta hoće napraviti čovjeka. Mater ti napravi sve, što on pije kavu. Znači, Bruce Lee za eto sve. Samo naši